Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kan mau burom ya uba Chesterfield thangkyu ubalong uway na kinongseng ya kaseng HNYF kaseng Henyotrap National Youth Front ringkat kajinge trailang bat ka Meghalaya Arm Wrestling Association kan penlong ya kajinge le ka yakunkti bala ai kerteng ka Chesterfield thangkyu Memorial Arm Fight 8000 apusan ki kerdan ki balabo ha kani kajinge le kai kilong na kabenta kishinrang kan sedang na kiba sanho kilo shapo kiba sanhuai kilo hadu sanpusan kilo kiba sanpunriu kilo hadu hendriu pau kilo kiba hendriu puai kilo hadu hendriu pusan kilo kiba hendriu punriu kilo hadu hnyo pau kilo bat kiba hnyo puai kilo hadu hnyo pusan kilo na kabenta ki kenthei kakerdan kan sedang na kiba saupusan kilo shapo kiba saupunriu kilo hadu sanpau kilo kiba sanpuai kilo hadu sanpusan kilo kiba sanpunriu kilo hadu hendriu pau kilo kiba hendriu puai kilo hadu hendriu pusan kilo kiba hendriu punriu kilo hadu hnyo pau kilo kiba hnyo puai kilo hadu hnyo pusan kilo kiba hnyo punriu kilo hadu prapau kilo bat kiba prapau kilo shaneng kane ka jinge le kai kaple ya baro ki nong le kai na ki district bat ki gym kasngi banthoi ka jingkhya kan dei ha ka khat artarik unailar araja apusan kapor banthau kan long nadu ka porshpho baje hadu shi baje bansngi bat ka jaka kan long hamadan malki kasngi ban penlong ya ka te ka jinge le kai kan long ha ka khat lai tarik unailar araja apusan bat ban sedang nadu ka por khandai steng hayeng dor bar shnong maulai mauro kabai registration na kabenta kani kajing lekai kan long shispa tingka Agent of East Kasil ipa bentuk pada syari ba kandang ini kajing kenal burung di ba Chesterfield Thangkyu kebang ai katang ke Memorial Arm Fight kaban long ka khalai tarik jong August te kata kajing tho khara tarik te kene kajing pelong jini ba kenal burung di ba che ban khaye kesini lingkos niat bilongi rupa long kompriu wa training menta kadi kerja tendrem jadi pa pelong ni kini kecil mau kurang ini rasa sini bagi ai ke beru ini kan mulai mau rock kepada ai jaga ini pelong ni kan event rasa sini but kunjung kerjanya terlang jongi bagi ni kan mawa bang ke Meghalaya Arm Wrestling Station bang ini ya terlang kerjaban wan bat nga kentu di para samla di kena samla begini ya wan kenang begini wan bani shilten talan kanye kenang bakan long ngata kabu siar yaki akaba nin kalong ko bijing promote yaki nama hau araja punyo pandan kini national game bakan long di nigerpa iwe di kena samla badan ni interest semua kini wan ye join lang kali sini tiga ni kalau pun kabu dia pergi kena sama bah ki weight kategori sebenarnya dari sekretari ditanya wish buat kalau kuba shi dalam wiwi I founding member contoh SNHLF mereka aru kalau dia kena ini ke ikan nama kalau pun ke tindakin nama sebenarnya kesendi tentang proses dan hati sudah membangun kita balai kalau ini nak seng apa ni rasion naik berkat menikuar untuk dia di kerasa mula dari jom hari ke amis di kita yang dibeli di kategoris kita dalam itu hair di kategoris kita lagi weight kategoris dia tidak masih bang berhenti di senrang dia sedang mengadu 1 kilo 3 kilo terter 1 kilo di ada keputusan untuk beli nama kan kalau sampai sepuluh 1 kilo 35 kilo tengah dapat 75 kilo di female part sedang mengadu 1 kilo 45 kilo 50 kilo 60 kilo 65 kilo datar tengah dapat 75 kilo di kami ke event long ke open tour ke Borok district ke gym but kiwe Borok kita kuat kelam sementara ini ke event di ke si matau bawet kalau kan arteri jong belai Agus nanti ke caka jong nanti aku madan lagi kapor kan sedang adu sekolah adu sekolah
Kasi manikun ketipat kan long haka katlay trip jong benai Agus ajar urusan nanti aku mulai moro nanti hon. Di mentip kemudian tidak menfun akni nomor kibangan sa ISP press. Telah sih jong registration ru kan long benai trip Agus ajar urusan. Di registration part in long kan long krispat ka binju.